Papayun kumis aya haturan Pak Kumis. Pak Kumis paling mana? Bos Ikin aya gitu Bos Ikin. Bos Ikin daya no saya. Pak Hajat aya Pak Hajat. Bapak Hajat haturan kapayun. Disarangan Bapak Besan Ibu Besan aya. Haturan Pak Kumis. Aya Pak Kumis, ajak Pak Kumis. Aya alhamdulillah. Pak Kumis pada tamu dulu. Keluarga besar daya sayang. Sarabani luhur mega, mari pasapanya, lepas saeti, aik pindai. Diri api, kagampang.
buat Ibu Haji. Baik, sebelumnya kami mohon izin